که در همه لگنده که در اینجا گذاشتگی هستند در همه آبوزی میکنن، طهارت میکنن در همه جا. خودتون بفهمین که اگه زندگی چگونه میگذره. نگاه کنین برادرای عزیز، حتی زیر قالین ها رو ببینین، پری آب است، همه نم است. این دویم سال است، دویم زمستان است که مادر در آن همه شرایط زندگی کرده شده است. گیره نکنین، همش میشود. این روزهای سختی هم میگذره. ما امروز با فردوس جان به شهر کلوب آمدیم از شهر وحدت. برادر جان باور کنین همون مادر شرم داشته، گفت که طول یک هفته میشود که همین فقط مکرونه در روغن ژرید کرده و قاقا خورده شدن. پس دوام برکت تا برادر صدای اومده اومدیم خریدش کردیم. انشاءالله که روز میبریم مادر خسال میشود. مادر جان، حاضر میریم با شما بازار. هر لوازمات روزگاری که برای شما لازم است خریداری میکنیم، میبیایم این خانه که خوب ده زندگی میکنین. دیگه ترس وهم رفته که دیگه نترسین. چرا؟ در نمی خونه کوارتیران در زندگی میکنین، شرایط وضعینه. شرایطم چند قبولم قدر درجون نکردیم. بجنو وضعینه روی در چی حالت زندگی دارم. خونه پولی نمای. ری خونه زندگی کردن نمیشه و دیگه. من یه پدر دارم نی مادر. همو تموردگی همو چم. من که در ندارم که به دادم برسه. برای ادامه برنامه را دیدن یک لحظه توجه میکنیم به سرپرستان برنامه. شرکت زیارت شاپ با حجامه و داروهای گیاهی و اینچنین طبابت گیمری در شهر مسکو. تمام داروهای گیاهی با نرخ‌های دسترس. شما میتوانید خود حاضر فرمایش دهید. تحویل به تمام شهرهای روسیه و اینچنین به تاجیکستان وطن عزیزمان به شهر دوشنبه. یکی از نماینده‌های شرکت زیارت شاپ برادر عبدالله. بله. با کمال احترام سلام عرض میکنیم به همه شما هموطنان عزیز. ما امروز با فردوس جان به شهر کلوب آمدیم از شهر وحدت با دیدار مادری که 8 ماه پیش ما نوار کرده بودیم. یادگار جان نوار کردگی بود. در لب راه زندگی میکند در یک شرایط وزنین. در تابستان آمده ما نوار گرفته بودیم، از گرمی در خانه نشسته نمیشد. باز در همون قدر حالت گرمی در رو محکم میکردن. گفتم چی به در رو محکم میکنین؟ بگه یک مسته یا یک سگ به ما هجوم نکند. در همه قدر گرمی با در میپوشند برای که یکم سگ ناید یا یکم مست الست هجوم نکنه. گفته در میپوشند و خوب میکنن با یک پسرچه که مایده کش. خیلی گرمی که درون هست باور بکنید نفس کشیده نمیشه. چگونه در اینجا زندگی کردین؟ خوب کردین؟ ایروی مجبوری برای جای برای دیگه رفتن ندارم. به حد گرمه. ولی هفته و میه باعث نه اینجا پوتا میبین پوت میسوزم. برای جای برای رفتن ندارم. نام خواهش دارم دستگیری خچونه برسونم یک خانه چای آوردم تا مگزین جونی مرا بخرن. در ایلا میکنی و دمو میزگرن جوش میشم میدونه خونه یه خیلی مسخرت میکنه. در زمستان از خنکی نشسته نمیشود. حاضر حالت مادر شما ببینین چقدر شرایط وضعین قرار دارد. خدا برکت بده او صاحبکاری که امروز با دیدن همه نوار زنگ زد که اومد جان بزبره همون مادر در یک خانه به تاب دلش یافته توفش بکنین. در لب راه زندگی میکند. هر نفری که با این راه میگذرد اینو میبیند. کسی به داد مادر تا امروز نرسید. مادر هر روز برای ما مراجعت میکرد و ما پیشنهاد کردیم. نوار را که دیدن گفتن روین یک خانه به تاب دلش بگیرین توفش کنین. حالا بیا شرایط حاضره مادر رو میبینیم. برای مادر یک سورپرایز میکنیم، میبریمش خانه رو انتخاب میکنه. کدام میشه که انتخاب کرد ما همون خانه رو برای مادر خریده تحفه میکنیم. چی گفتن فردوس جان؟ برادر جان بیاین همه کسا در حق همین صاحبکار خیرخواه دوام میکنیم که در کسب کارش برکت یابه و همین خانه که اب همون ویبرو میکنه آغاز زندگی نو شود. بله سلامت باشین. هرچند من نام صاحبکار را در ویدیوم نمیگیرم، به همگی شما معلوم است که این صاحبکار در همین گونه کارها پیشرفتی میکند. خدا برکتش دهد. دعا کنید در حقش. بیاین در اومدیم. السلام علیکم. علیکم خیلی فجان.
раҳмат, ташаккур. Ҳолиам дар ҳамҷа зиндаги кардисӣ ку? кҷо бурам дига ҷои барои рафтан надорам. Ягон кас надорам ман. Инҷаи хунука чӣ хел зиндаги кардисен ба ин шароит? Шикро намекунем. Мисол хач кудая ягон ҷо барои рафтан надорем охир. Надорам ягон кас. Чанд қа пеш омадан навор карда будем? Ягон соҳибкор ё ягон шахсони хайрхоҳ дастгирӣ накарданд? Не, мар ами қадар ёрдам додан ки як консонери як авқот гарм кунад ёрдам да худо хай баракат шумта. Дигар касе хабар нагирифтанд? Не, дига ҳеҷ кас наомада. Худо мушкилитон осон бикунад. Бовар кунед бародарои азиз, модар дар ҳамин хоначаке ки шумо мебинед дар лави ра ҳаст, магазин аст, як кас ҳамира иҷора мешинед, на? Дар ҳамин ҷо иҷоранишин ҳастанд, дар ҳамин вазъият. Ана ки нигоҳ кунед ки дар ҳамин лаганде ки дар ин ҷо гузоштагӣ ҳастанд, дар ҳамин обозӣ мекунанд, таҳорат мекунанд дар ҳамин ҷоя. худтон буфаҳмед ки яке зиндагӣ чӣ гуна мегузарад. ҳозир мо апаҷон барои шумо як сюрприз дорем. аз ҷониби як соҳибкори ватанӣ барои шумо як хона туҳфа карда истоданд. интихоб кунед худтон кадомеш ки барои шумо маъқулай, мо ҳаморо харида дар шумо туҳфа мекунем. алло баракат да кадоме ки мара дастгирӣ карда худо баракатш буда. Худо ҷойида боша, зиндаву саломат боша, ҳама вақт худованд дар бараш боша, нигоҳубиниш кунад. аямаш миннатдорам, ай шумон дударҷо миннатдорам ки Ташаккур. мара ҳама вақт дастгирӣ мекунад. худо баракатом да ки ҷойида бошен, зиндаву саломат бошен. гира накунед, ҳамаш мешавад. ина рӯзҳои сахтиам мегузарад. паси ҳар як сахтӣ мегӯяд ду хушҳолия, ду хирсандия. шумо фақат дар ҳаққи ҳамин соҳибкор ҳамеша дуои хайр кунед дар 5 вақт намозатон ки дар чунин корҳо бисёр пешсафӣ мекунаду дасти модарои моро мегирад. бародарои азиз, на ҳар кас дили гирдаи ин марда дорад. на ҳар кас ин мард шуда метавонад. ҳазорҳо модарои моро имрӯз дар чӣ шароитҳои вазин зиндагӣ доранд, барояшон хонаҳо туҳфа мекунад. нархша намега. чанд сум меда ки мо хонаро меоем, мега бире бигиренаш. мега ки бо пул метавон дунё сохтан, дунёи худро обод кардан. бо пул метавон охират харидан. худо баракат диҳад дар касбу корашон. дар дунё сарбаланд ва дар охират ҳам низ Аллоҳ сарбаланд гардонашонад. мо тӯли 2 рӯз мешавад дар шаҳри Кӯлоб қарор дорем. бо ҳамин модарҷон на шаб мондем, на рӯз, тамоми ҳамин Кӯлоба барои хона гаштем. ин ҳамин хонае ки ҳозир алҳол шумо мебинед, мо дохил шуда навор мегирем ва шумо нишон медиҳем. модар худаш интихоб кардай наздик ба мактаб, роҳи калон, беморхона, ҳамаш дар пешаш. 3 сотиқ замин, тамоми шароитош мақсад муҳайё кардагааст. об, свет, ҳамаш таъмин аст. ҳамина апа худаш интихоб кард. ҳамин соҳибкоре ки дар ҳамҷа хона метиҳад, мега ки бирен ҳамо одами муҳтоҷа барен, худаш интихоб кунад, худаш қабул кунад, ба хонаро бигирен. ба интихоби мо намеша, яъне ки ҳамин худаш да маъқул шава, мо ҳаморо мегирем. розиен апаҷонаи хонагирстагитон? ягон камбудӣ надорад? шумо худтон розиен, худтон интихоб карден? як шахсият аст ҳазорҳо модароро дастгирӣ кардесай. агар ҳамин гуна соҳибкорҳо сафшон зиёд шавад, мо боварӣ дорем дар ҷумҳурии мо сатҳи камбизоатӣ ҳам кам мешавад. модарои мо дигар дар шароити вазнин қарор намегиранд. хайр, мо дуо мекунем дарахшон. саломат бошем. биёем мо як бор дохил мешем, сиёнка мекунем, шумо тамошо кунед. бародарҷонои мо ҳама каса мерем, хонаро тамошо мекунем. айнаи тарафи дасти рост баняшона, ҳамомшона, инаи чиз медроем. як хонаи калони хушрӯ, хонаи печкахона ки дар зимистон метавонанд роҳат кунанд, аловшон гир бисӯза. мерем бародарҷоно, хонаи дигаришам мебинем. анаи хонааш боша бародарҷоно, як хонаи калони хушрӯе ки як абоиш мезанем, ба фикрам тамом. лекин ҳама хелам беҳад хубай. бё рафтем бояд дигарша нишон дитем тона. анаҷаш як калидори калони хушрӯе ки метавонад ҳам купачаҳошо бзана, бо кондитсионеракш мондагиай. пас яъни гармакак. бё рафтем. анаҷаш боша бародарҷоно, як хоначаи майда акае ки
метавона ҳам кухниш кина хӯрокпазӣ ё ин ки метавона ҳамҷара як хонаи детский кина, детский спальни. Рафтем бо як кам дига ҳам хали кухни дар берун ҳам дороз нишонтон метавонам. Бародарҷонои ман наҷада ҳавзи овшона ки ай ов танқисӣ умуман намекашад. А кухни як дига гуфтам ку ин аҷашо мешавад ки сарша бупшонанд, як кухни калони хусус мешавад, уҷара мегиранд, як хоначаи детский мекунанд. А вақте ки ҳоҷатхона ҳо ана уҷаш ҳоҷатхонашона бародарҷоно ва айнаи тарафаш ҳезмхонаша. ман аями шумо минадорам, ман аями соҳибкори минадор айзими то осмонам минадорам. ман одами бемор мисол модари танҳоро тоқа набонден айзими то осмонам минадорам. ай хурсандӣ ман намедонам дигар чӣ бугум. ман амиқа хоҳиш мекунам дар бари ман ҳама вақт бошед, маро напартоем. саломат бошед. ҳеҷ вақт шуморо намепартоем. шумо модари моен. ҳарчанд ки моро зодаам ки набошен, ҳамаи шумо бораи мо модарем. мо чизе аз дастмон биёя, хос ба хотири худованд мекунем. на ҳеҷ кас надорам. ман ҳаматона ҳамчун ранги бародар медонам. додарҷон шуморо ҳамчун ранги бародар медонам ки дар барм ҳестед. саломат бошед. зиқ нашавед модарҷон. модарҷон, ҳозир мерем бо шумо бозор. ҳар лавозимоти рӯзгоре ки барои шумо лозимай харидорӣ мекунем, мебиёем ина хонаа ки хуб да зиндагӣ мекунем. дигар тарс ваҳм рафта ка дигар натарсем. ина гирд бано ҳама маҳкам, ҳамсояҳои хуб доред. ина ҳамҷа қати фарзандак зиндагитона мебарем. ина ҳама чизаш таъмин. ҳамин чизе ҳоз намераса мерем, ҳамаша мехарем, мебиёрем, метиҳем. бо мондагӣ ягон сум ба дастон метиҳем барои зиндагитон, барои саломатитон худтона нигоҳ кунед. дар ҳаққи аввал дараҷа ин соҳибкоре ки дар лаҳзаҳои душвор дар бартон буд, дубора фаромӯш накунед. иншоалло давом медиҳам. худо баракатат дами соҳибкорам. ман изми то осмонам минадорам. алло баракати дунёро битод. ҳам хоҳиш мекунам ки ман одами сағираи бемор ҳамчун ранги модар бидонен, маро напартоед. саломат бошед апаҷон. гиря накунед, зиқӣ накунед. аки тамом зиқиву гиря гузашт. хирсандӣ кунед ака. ина курпаву курпачо, дастархону сачоқу дигар лавозимотон. ҳозир мондагиша мерем бо мегирем.